Istraživanje ambijentalnih prostora Zrenjanina na desnoj obali reke Begej kao inspiracija studenta umetnosti i dizajna Zrenjanincima je priuštila nadasve neobičan doživljaj jedne majske noći. Izložbu Drugi grad organizuju Fakultet tehničkih nauka, odnosno SCEN, Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju, zatim Kulturni centar Zrenjanina, Klub Alternativa. Izložba je deo 16. noći muzeja. Zamišljeni Drugi grad između dva mosta studenti su postavili u kompleksu nekadašnje štamparije Budućnost i vodili publiku kroz imaginarne prostore.